Sibulise nakwabo basanda kungena xa sihlabela mgama. Namhlanje ke sinika ingqwalasela kwiphulo lesebe lezemfundo yolwimi lwesintu nokubaleka kokuphuhlisa ukufunda neziphumo ezintle kwimfundo yeli ngokwahlukana kwelimi. Ngoku nalapha estudio sinayo udlwano ndlebe sakuba nalo noGqirha Naledi okwanguye nongumququzeleli okanye mandithi usomaqhuzu kwisebe lezemfundo noGqirha Namphadi osuka kwibhodi yezolwimi iPen South African Language. Gqirha Mpude, mandibulise ndikwamkele kwinkqubo yethu yele High. Ndiyabulisa msasazi, ndibulise nakwaphulaphuli bakho nakubabukeli. Enkosi kakhulu. Khawusoso sibalisela, kubaluleke kangakanani na ilwimi ngokufundwa kwazo ngabantwana abasakhulayo kweli lizwe loMzantsi Afrika nasezikolweni? Msasazi, abantwana ulwimi lwabo lukhula besesesiswini koonina babo. Isikolo sizamva. Kuqala xa umuntu ongumama ethe wakhulelwa, kulaa nyanga sithi uqala phaa kwi-24 weeks umama ekhulelwe, sithi yi-gestation, pregnancy yomzali, kuye kukhule kakhulu ukuqinisekisa uba indlebe le nokuva iyadevelopha. Kuphaa kwinyanga yesixhenxe, kwi-7th month, apho khona umntana uva zonke ii-sounds ezilapha ngaphandle, kodwa eyona sound ayiva kakhulu yekamama wakhe, ilizwi likanina, uhlobo umama akathetha ngalo. Ngoko ke xa ke ngoku besebezelwe besesikolweni, yonke olavimba ebethe lakhula ngeli xesha ebesesiswini sikamama wakhe, umntana uye asebenzise yona. Yiloo nto ke ngosisithi ukuze abantwana bakwazi kakuhle ufunda esikolweni, elaa xesha baqala ukudevelopha ulwimi lwabo bephakathi esiswini sikamama, lela xesha lenza le nto sithi yi-mother tongue. Yiloo nto ke abantwana abantu abamnyama besokola kangaka esikolweni kuba siye sisuse laa nto bezelwe nayo, sicinge ukuba xa siphinde simprograma ngesiNgesi uzawukwazi, kanti i-programming ye-language iqaliswe esiswini sikamama. Yiloo nto kubaluleke kakhulu ukuthi sisenze ngolwaa hlobo benza ngalo abelungu kunye nabantu abathetha i-Afrikaans, kusetyenziswe ilwimi lomntana ukufunda nokufundiswa kuba yeyona mntana ayaziyo. Akho ngxaki xa abantwana befunda ezinye ilwimi ngaphezu koko, kodwa eli ebelifumene ngelaa xesha umama wakhe ebemmithi lelona lenza uba abantwana baqhubeka kakuhle esikolweni. Dr. Naledi, kule nto uthetha ngayo kanye yokubaluleka kolwimi umntwana esesiswini, ezikolweni phaphandle, eyona nto ndingathi ngoku eseyibonakala ingathi iphambili kukuba abantwana mabafunde ngolwimi kanye olu lwesiNgesi. Ingaba ke ngoku oko kunefuthe lingakanani xa beza kube bephinda ngoku mhlawumbi befundiswa ngolwimi lwabo lasekhaya, eli kanye umama ebelimithe xa ezawufika esikolweni kube kuthethwa into eyahlukileyo ngolwimi lwesiNgesi? Yiloo nto sisithi imfundo yabantu abamnyama iyazamla, kuba kuwo onke amazwe enza kakuhle ngokwezomnotho ayikho into yokufundisa abantwana ngolwimi abangalwaziyo. Kuba umntana phamba afunde izifundo zezibalo ze-maths, funeka aqala afundise isiNgesi kuqala. Phamba afunde ze-science, funeka aqala afundise isiNgesi kuqala. Ayikho into yokufunda ulwimi uphinde ufunde ngalo at the same time. Yiloo nto ke thina abantu abamnyama, ingakumbi Afrika, onke amazwe athe angamathanga acolonized, siyibona the same problem ukuthi iAfrika yiyo yodwa kuba yayicoloniziwe esengxakini yabantwana abangakwazi ufunda, yangakwazi ubala, baphela abantwana abaninzi benengxaki yokufuna imisebenzi. Kanti kumele uba imfundo ikwenza uba ibe nguwe oqasha abanye abantu, ingabi nguwe uthi une-degree yakho uphinde uyofuna umsebenzi. Ithetha ukubana bayamemorize abantu abamnyama ixesha elininzi kuba laa nto wayizelwe nayo for uba imenze uba makaqhube kakuhle afunde ezinye ilwimi ngaphezulu. Sicinga uba thina ukufunda sisiNgesi. Yiloo nto ke ngosikule ngxaki sikuyo namhlanje. Yiloo nto isebe lezemfundo ke msasazeli sithi makwenziwe le nto yenziwayo kubantwana babelungu nabantwana be-Afrikaans, usifunde isiNgesi kodwa ufunde ngeli lwimi ulivayo. Ndiyabulela. Dr. Letsoalo, I have a question for you. I would like to know what role does the Pan South African Language Board play in multilingual languages across the country as a whole?
Ke a leboga e re ke thome ka gore jwale ka boto ya maleme re lebogiša SABC News ge e keteka mengwaga ye 75 e netefatša gore batho ba baso ba kgona go humana ditaba re a le lebogiša ke tšwele pele ke re ke dumelelana le DDG ka mokgwa le tlhalosang ka gona gore maleme a rena a bohlokwa ebile bana go ithuta ka maleme a rena go bohlokwa jwale ka boto ya maleme ya Afrika Borwa molao wa rena molawana wa rena o netefatša gore re swanetše go bona gore maleme ao a rena e le a batho baso ao e le gore a be a hlokomologilwe nakong ya apartheid a hlabollwa gore a kgone go šomišwa re netefatša se ka di-structure tša rena tše re bego le tšona bjale ka boto ya tša maleme re ne le national language bodies tšeo di netefatšang gore di eletša boto ya rena mabapi le leleme le lengwe le lengwe maleme a rena a 12 ao re bego le ona ka mo Afrika Borwa le lengwe le ne le yona national language bodies ye gore mareo a maswa ao a ba go gona a netefatšwa le gore e ba ao a bago a semmušo mo malemeng a rena a semmušo gape province ye nngwe le nngwe e ne le komiti ya tša maleme yeo e le gore le yona e netefatša gore polelo ntši ka mo gare ga province ye nngwe le nngwe go lebeletšwe maleme ao e le gore ke a semmušo a kgethilwego ka gare ga province ye nngwe le nngwe a šomišwa re ne le gape le yeo re bitšwago gore ke national lexicography unit tšeo di netefatšang gore leleme le lengwe le lengwe le ba le pukuntšu hlaloši ya lona e ba le pukuntšu ya polelopedi gape go ba le didirišwa tšeo di netefatšago gore maleme a rena a batho ba baso a hlabollwa ebile a ba maleme ao e le gore a kgona go ngwalwa se se dira gore mafelelong re tle re kgone go šomiša maleme ya ka mo lefapheng la tša thuto go ene le melawana ya mepeleto ya go laetša gore bana ge ba ngwala maleme a rena ba swanetše gore ba ngwale jwang. In your view, sir, what do you think PenSALB and the Department of Education can collaborate and work effectively to help students and learners at home? Is there a way to help strengthen that relationship? Re ke šatše ke hlalositše gore re ne le di-structure tša go fapafapana ke nagana gore ge Department of Basic Education e šomišana le PenSALB kudu mo re lebeletšego mareo a e le gore a šomišwa ka mo gare ga diphapoši tša thuto se se ka netefatša gore maleme a rena a hlabollwa ga re nyake go bona bana ba ithuta maleme a bona fela ka ge e le maleme a go bolelwa go hlokega gore ge bana ba ithuta dipalo e le go yona mathematics ba ithuta tša mahlale science le technology ba swanetše go ithuta ka maleme a bona go netefatša gore ga ba no swara fela gore ba kgone go tšwelela dithutong tša bona eupša ba kgona gore ba netefatše gore tsebo yeo ba e humanago ka gare ga diphapoši tša bona e tšwelela pele ka fao ge kgoro ya tša thuto le PenSALB di šomišana go netefatša gore mareo ao a šomišwago ka tlelaseng o ka phapošing ya thuto e ba ona a maleba re feleletša re bona mo e le gore re kgona go thekga bana ba rena ba feleletša ba kgona gore ba ithute ka maleme a bona go hlokega gore kgoro ya tša thuto e šomišane le rena go lebelela ka mo gare ga dikolo ge ba šetše ba tšere sephetho sa gore go tloga ka mphatolo wa bone grade 4 bana ba tlo ithuta dipalo technology le natural science ka leleme la gae go a hlokega gore
re šomišane mmogo re ya mo dikolong go ya go netefatša gore ka nnete ka mo gare ga diphaphuši bana ba rutiwa ka maleme ya bona le gore barutiši ba ye di-workshopong tša go kgona go ruta dithuto tša mahlale le tša dipalo ka maleme ya rena. Dr. Mpude, leliphi ixesha onokuthi mhlambi ngokokubona kwakho libalekile ukuba liyadingeka apho umntwana okanye umfundi anokuthi atshintshe ulwimi lwakhe olu azalwe ngalo athethe mhlambi ngokwesingesi ukuba kuyadingeka? Ingabe leliphi ixesha li-right and kuzoko xa enolutshintsha kunokuvumeleka kube kutheni mhlambi? Masiqale kule ndawo yotshintsha msasazi. Abatshintsha belungu. Abatshintsha abantu bebala. Kutshintsha thina kuphela. Apha eSouth Africa asinawo umthetho uthi kuba umnyama wena tshintsha ulwimi lwakho. Funeke siyi-understand ba lento yokutshintsha ivela phi kuqala. Le ngokuseyinyanzela into wakube kutshintsho olwenziwayo. Bekukade kukho ingcinga ethi xa umntana ethetha isingesi lo mntana uyawufumana amathuba abhetele. Kubana ngela xesha ibicolonizwa iAfrika bekusenzelwa lonto yobana aba bantu bazana nengcinezelo ibe ngulwimi lwabo olulubalulekileyo. Abantwana bayakwazi ukutshintsha ulwimi ixhomekeka ukubana ingabi language yabo olawabo ulwimi lomelele kangakanani na iziseko zalo. Kubana iscience iyasibonakalisa ukubana xa ulwimi lwakho lune foundation lunesekele esilungileyo uyakwazi ukufunda ezinye ilwimi. Now apha emntaneni ke msasa sifuneka siyale nto kuthiwa yi-neurolinguistics. I-neurolinguistics i-science edibene nengqondo nokubana how do children learn, bafunda njani abantwana, loo nto ulwimi zifundwa njani, xa kungakhange kwenzeke kakuhle loo nto inomthelela onjani na kwikamva lalo mntu. Sawubona ke ubana njengoba siye singxamela utshintsha abantwana ingakumbi aba bancinci phaa kwi-ECD ezikritshi ufike xa bekhumshayo sincoma siqhwaba izandla. Ayithethi ukubana umntana sokumfundisa ulwimi eli kubana xa sijonga le science yokufundwa kweelwimi siye siqaphele ukubana xa benikwa ii-languages ezininzi bebancinci bayakhawulezisa ukuzifunda ngela xesha linye. Kodwa yithi loo nto le mabafundiswe ngale language bayifundayo kuba kuthatha ixesha, it takes about between 6 to 12 years for ilanguage yakho ukusuka ngeli xesha umithiwe, ngeli xesha uzalwayo, ngeli xesha uqala isikolo, izawuthatha iminyaka between 6 to 12 years ukwenza uba yomelele ilanguage yakho. Nakukho izinto kwa-science esisithi zii-windows of opportunities apha engqondweni. Ingqondo yomntu ngamnye izalwa ine-cells ekufuneka zikhulile. Now ingqondo ke ngoyenza le nto kuthiwa you either use it okanye you lose it. Xa usebenzise ii-cells zengqondo yakho ixesha elininzi ukuthi ingqondo ifunde ilanguage yakho. Yiloo nto ke ngoku kwilwimi ngalinye elithethwayo abantwana bamaJamani bathi xa beteketa batekete ngesiJamani, abamaChina xa beteketa bateketa ngesiChina, njalo njalo nababelungu nabe-Afrikaans nabesiXhosa benza ngolo hlobo. Now xa sitshintsha le programming yendalo ke ngoku sizame ukuthi sisuse laa nto beyifunde ngeli xesha besesiswini ithatha ixesha loo nto leyo. Yiloo nto ke ngoku ufumanisa ubana uninzi lwabantu abamnyama abasazi isiXhosa okanye ulwimi lwabo abasazi nesingesi. Sithi ke ngule problem sihleli nayo ye-semilingualism apho khona you are alingual, you are semilingual, uthetha ihafu yesiXhosa, uthetha ihafu yesingesi, yenza into yobana i-development yakho ungumntu ingenzeki kakuhle kuba kaloku wenza into ezimbini ngexesha elinye. Now bangakwazi utshintsheka abantwana xa befikelele kwixesha lobana basebenzise ulwimi labo as a springboard okanye as isiseko sokufunda ezinye ilwimi. Alifunde umntana ulwimi olwesisingesi kodwa ingasusi olu lwakhe ulwimi, because when we replace ulwimi lomntana siqale eqaleni iprocess ye-programming eyayiqale ki-7 months ithatha ixesha loo nto ilibazisa ukufunda kwakhe. Ithi noba seyifundile seyisikhupha ngempumulo isingesi kodwa ubone into yobana
uyasithetha isingesi, uyakwazi usireproduce, kodwa ukwazi usisebenzisa uba kwenze ba uyofunda i-sciences, uyofunda zonke ezi subjects zizawufuna i-critical thinking, zingazofuna uba umemorize kuphela. Yiloo nto ke apha eziyunivesithi kugcwele abantu abamnyama kwi-humanities bembalwa abakwi-science kunye ne-maths, kuba phayana it does not matter ukuthi ukhumsha kangakanani na, kufunwa into yoba ingaba ii-executive functions zakho zikwazi uyibamba into yoba conceptually are you strong na. Ubone ke ngibelala esikolweni ababethu ngolohlanu nangemigqibelo nange-Sunday classes nange-winter classes, kuba kuzanywa upetshwa laa nto ngela xesha bekube kuyafunda wena ubufunda isingesi ubungafundi ii-concepts ze-maths. Yiyo ke ngoku iproblem nale nto ye-change. Yiloo nto ke silisebe lezemfundo sisithi mayiphele loo nto, kuba ikho kwi-constitution. I-constitution yeli lizwe ithi bonke abantwana banelungelo lokufunda bafundiswe ngeelwimi zabo ngeli xesha befunda isingesi. Ayithi ke ngoku asizufundwa isingesi, and yiloo nto bephazamiseka abantu abamnyama becinga ubana hayi abazusazi isingesi. AmaNgesi ayasazi isingesi, amabhulu ayasazi isingesi, njalo njalo, ngoku befunde ngeelwimi zabo. Sifuna abantwana bazawuphuma beredi for ukuya bayosebenza okanye babe ngabaqeshi kuba beyi-understandile i-maths ne-science nezinye ii-subjects ezizawuzenza zenza ubana ngomso babe lulutho eMzantsi Afrika. Nkosi kakhulu Dr. Naledi. Dr. Letshwalo, posing the same question that I just spoke with Dr. Naledi, when do you think the transition is appropriate for these students to transition from their language, which is their mother tongue, maybe to English, and why in your view? Ke nagana gore ga re hloke gore go be le phetolelo ya go tswa tšhomišong ya leleme la gabo rena go ya go leleme la Seesimane. Re bone gore ka mogorong ya thuto bana ba ithuta ka leleme la bona, mphato e meraro ya mathomo ba ye mene ba fetša ba fetola ba thoma go šomiša leleme la Seesimane. E fela ka ge Dr. Naledi a šetše a boletše, bana bao ba ithutago dikolong tšeo e le gore go bolelwa Seesimane, dikolong tšeo e le gore go bolelwa se-Afrikaans, ga ba fetole leleme leo ba thomilego ka lona fase. Jwale go bohlokwa gore re netefatše gore bana ba rena maleme ao ba thomago ba ithuta ka ona gae, ba tšwela pele ba ithuta ka ona dithutong tša fase tše di phagamego le tša godimo. Se se tlo netefatša gore mafeleletšong le bona re bona ba kgona go tšwelela ka dihlora dihlahlobong tša bona, le gona di-universitying ba kgona go kgetha dikgoba tše e le gore di feleletša di ba fa mešomo ye mekaone. Re feletša re re bana ba makgowa, bana ba e le gore ka malapeng a bona ba bolela Afrikaans, ba hlalefile go feta bana ba rena. Yeo ga se nnete, ka gore go tloga mathomong motheo wa bona wa thuto o theilwe lelemeng leo le gore ge ba tloga sekolong ba boa ba le bolela ka gae. Ke laetše gore re ne le bana ba rena ba e le gore ba ya dithutong, ge ba fihla ba ithuta ka leleme la Seesimane, ge ba boa gae ba fihla ka gae ba humana batswadi ba bona ba yo e le gore leleme le la Seesimane ga ba le tsebe, ka fao batswadi ga ba kgone go thuša bana ba bona ka mešongwana ya ka phapošing, mešongwana yeo e le gore ba swanetše go e dira gae. Bana ba feleletša e le bona ba nnoši ba swanetše go ithuta. Ke seo se feletša se dira gore re bone dipoelo tša marematlou di fela di ba fase ka diprovinceng tšeweng e le gore bana ge ba boela gae ba bolela maleme a gabo bona. Sepedi se re tloga kgale, modiši wa kgomo o tšwa le tšona šakeng. Go hlokega gore go tloga mathomong re netefatše gore bana ba tšwela pele go ithuta ka maleme a bona. Dinyakišišo di a laetša gore ge ngwana motheo wa gage wa tša maleme e le leleme la gage la gae, o feleletša a kgona go ithuta maleme a mangwe le dithuto tše dingwe di kgona gore di kgone go dula ka mogopolong ya gage. Ge bana ba ekwa maleme a bona a bolelwa ka dikolong, a bolelwa kgorong tša tsheko, a bolelwa ka dipetlela le mo lekgotlakgašo, ba kekwa
ba kgona go theeletšwa ba kekwa le bona e le karolo ya setšhaba. So ge re ka netefatša gore go tloga mphatong wa pele go fihla mphatong wa marematlou le di-universitying bana ba ithuta ka maleme a bona, re tlo feletša re kgona re bona re tlhabolla maleme a ga borena. Le ka mo dikgorong tša rena tša mebušo go a tlhokega gore boradipolotiki bao e le gore maleme a bona ke maleme a rena a setlogo ba šomiše ka gare ga palamente, ba šomiše ka gare ga makgotla theramelao gore bana ba feleletše ba bona bohlokwa ba tšhomišo ya maleme a rena. Re se ka feleletša fela re re bana a ba ithute maleme ka dikolong. Le rena re le batswadi, re le baetapele ba setšhaba, re swanetše go šomiša maleme a rena ka baka la gore ge re sa šomiše bana ba ka se kgone go a šomiša le bona. Sepedi se re pinyana ge e re ping e ba e kwele ping ye kgolo. Ge rena batswadi re sa šomiše maleme a rena ka gae, re sa šomiše mešomong ya rena, bana ba ka se bone bohlokwa ba go a šomiša. Sa mafelelo ke re ge rena re le batswadi ga ra swanela go thaba ge bana ba rena ba kgona go bolela Seesimane ebile ba se ntšha ka dinko, ba sa kgone go bolela maleme a rena. Re swanetše go netefatša gore bana ba kgona go bolela maleme a rena, maleme ao le gore ba bolela ka gae, re ba bolediše ka ona. Seesimane ba ithute sona e le ge gore ba kgone go bolela le batho ba bangwe, e se gore Seesimane ke motheo wa maleme ao e leng gore bona ba bolela. Dr. Letsoalo, are there any initiatives that you are doing to preserve African languages in schools? Di PenSALP e na le dikwano tše mmalwa le di-university le mekgatlo ya setšhaba ye le gore di fela di etela dikolo tša go fapafapana go netefatša gore bana ba bona bohlokwa ba go šomiša maleme a bona. Ke laetše le gore mmušo le ona o kgatha tema ye kgolo. Re ne le molawana wa tšhomišo ya maleme a semmušo, the Use of Official Languages Act, yeo e netefatšang gore dikgoro tša mmušo ka mokana ga tšona di šomiša maleme a rena a setlogo. Kgoro ye phagamego ya tša thuto e file di-university mašeleng go netefatša gore ba tšwetša pele tšhomišo ya maleme a rena ko dikgorong ka gare ga di-university tša rena. So mmušo o šomišana le PenSALP le di-university ba gare ba šomiša ba tšea dikgato tša go bonala go netefatša gore maleme a rena a šomišwa. E fela go sana le mo e le gore re sa šaletše morago. Dikgoro tše dingwe tša mmušo ga di ahla di tšea dikgato tšeo di ka bonalago tšeo e lego gore mafelelong re ka thaba gore maleme a rena a šomišwa. Jwale ka PenSALP re netefatša gore re lebelela gore dikgoro tša mmušo di dirang, ra feltla re šomišana le bona, re ba bitša gore ba tle ba ke ba re hlalosetše ka ge molawana wo wa tšhomišo ya maleme a semmušo o gapeletša gore dikgoro tša mmušo di šomiše maleme a ga borena. Jwale tšeo di sa šomišego re netefatša gore re boledišana le bona, re ba bitša, ra kgopela gore ba re fe di-report tša go laetša gore ke dikgato tše dife tšeo ba di tšeago go netefatša gore maleme a rena a šomiša. Ka ge ke laeditše gore re swanetše gore rena re le batswadi, re le baetapele ba setšhaba, re be mohlala go bana ba rena, ka ge bokamoso ba maleme a rena bo le mo baneng ba rena. Re swanetše gore re be mohlala o mobotse mo baneng ba rena go laetša gore maleme a rena a swanetše go šomišwa. Ene ke thabela gore le poledišano ye re bego le yona ka se sebaka, re šomiša maleme a rena a setlogo go ba laetša gore maleme a kgona go šomišwa ge re bolela mo lekgotlakgašo, a kgona go šomišwa ka lefapheng la tša mahlale le la technology.
Thank you so much, Dr. Letsoalo. Dr. Naledi, abazali, abantwana kunye nootishala kweli xesha langoku, abanye mhlambi ngeli xesha abayithembi ncam le nto yokubana funeka bafunde okanye besikolweni babe bafundiswa ngolwimi lwabo lwasekhaya. Kwizinto ezinjalo ngoba kaloku kubakho laa nto ithi xa ndizawufundiswa ngolwimi lwasekhaya okanye njengomzali umntwanam ezawufundiswa ngolu lwimi lwasekhaya, umzali uba nento ethi umntwanam ngokwasekhaya okanye okwaselokishini angabadom, uzawufika phandle asokole xa kuthethwa ngezinto zokucommunicate ngolwimi lwasemzini. Kwizinto ezinjalo eziye zichaphazele ingengobazali kuphela, abantwana nditsho nootishala aba bekumele uba bayabafundisa. Njengesebe nina niziadresa njani izinto ezinjalo? Alright, unyanisile uninzi lwabazali lucinga ngolo hlobo. Asibablame abazali kubana luhlobo amazwe angamathanga namazwe aye athathwa yisystem yengcinezelo aphathwa olo hlobo bade abantu bacinga ubana yinyani leyo. Uyabona, ingcinezelo khange isuse kuphela isidima sabantu, iye yacutha nokucinga kwabantu. Loo nto apha ekucingeni asibatyholi kuba kaloku babona abantwana bakhumsha kamandi ingabo abafumana umsebenzi, babona ingabo abangena kwiyunivesithi njalo njalo. Abayazi abazali ubana phaya ezikolweni ootitshala bafundisa ngesiNgesi. Ayikho itishala eyeka abantwana ebona uba aba-understand i-maths aqhubekeka athetha isiNgesi. Amaxesha amaninzi ootishala bayabatolikela abantwana because bayayibabona ubana abafundi kakuhle. Abayithethi ke utishala uba bafundise ngesiNgesi. Abazali xa besibona uba sipasa abantwana bepasa bacinga uba bafundise ngesiNgesi. Now ibalulekile ke into yobana thina silisebe siyiphakamise le nto siyenzayo phaa ezikolweni ethi ebazalini. Sanukucinga kuba bepasa basetyenziselwa isiNgesi kuphela. Isizathu soba basazi isiNgesi bayazazi neelwimi zabo kukuba ootishara basebenzisa zombini ngexesha elinye. Yiloo nto ke le nkqubo siyenzayo sisithi yi-mother tongue based bilingual education. Ithetha ukuthi nangona ufunda ngolwimi lwakho uyasifunda isiNgesi at the same time. Kwenzelwa into yoba ke xa uphuma esikolweni ube ilwimi lakho unalo listrongo ulusebenzisa for ufunda nesiNgesi ube usazi at the same time. Asifuni kube kulwimi elisala ngasemva kuba kufuneka kusuke olu lwakho ukuze kungene isiNgesi. Into esiyilwayo ke sasazi ukubana mabayazi abazali ubana abantwana bazidinga zombini ezilwimi. Bayalidinga olwabo, bayayidinga nesiNgesi. And umsebenzi wethu ke ngoku kukubacacisela ukuthi akukho choice between your language and English. There's no choice. It is a bilingual program, meaning that ufunda ngelwimi lakho uphinde nesiNgesi usifunde at the same time. Ngola hlobo ababe-Afrikaans benza ngalo. Bafunda nge-Afrikaans baphinde bafunde nesiNgesi and bogqitha nathi uthetha isiNgesi. Kuba kaloku ulwimi lwakho yile nto ibangela into yobana kubekwe kwakhelwe phezu kwalo. Sizama loo nto kuba for abantu abamnyama ixesha elide bekususwa olu lwakho ulwimi ukwenza uba kuleqwe isiNgesi. Uphele ke ngoku ungazi eli lakho ungazi nesiNgesi. Sithi ke ngoku ebazalini siyayiqhuba i-advocacy program ukuzama ukucacisela abantu. Yiloo nto i-Department of Education upresident uye wasayina for i-department le nto esithi yi-Basic Education Laws Amendment Act ezama ukutshintsha ibhela la section 6 ebecimba ixesha elide abazali okanye izikolo governing bodies zizo ezinelungelo lokuthi hayi ke ngokuthina sitshintshile sibheke esiNgesini kuphela. Kuba siyayazi uba abazali khange bazenze ezi zifundo ze-science ezibonakalisa ukuthi bafunda njani abantwana. Thina abantu banikwe uxanduva lokubona ukubana nokwazi uba abantwana bafunda njani. Ngumsebenzi wethu uba siqhubekeke sibacacisele abazali ubana akuthiwa kususwa isiNgesi kodwa sisuswa le nto ibanga abantwana bangayazi le nto bayizele esikolweni. Baphele be-drop out, baphele behlala ezikoneni betshaya njalo njalo kuba be-frustrated ukuba abeva uba esikolweni ukufunda. Isikolo indawo yofunda. Xa ke ngoku kukho izinto ezibangela abantu abangafundi kakuhle abantwana, ngumsebenzi wethu ukuthi bazali nantsi le nto ihamba ngolu hlobo bazawusazi isiNgesi kodwa sizawusekelezelwa kwiilwimi zabo ukwenzela uba xa bebadala ngomso sifuna isayentisi kwaba bantu. Asifuni umntu umemorizileyo xa enikwa i-question paper angayaba beqale kwathwani na. Yiloo nto ke ngokufuneka siqhubekeke ke msasazi sizama ubacacisela abantu uba we are not taking away anything. We are saying it must be
additive, not subtractive. And kulapho umahluko ukhoyo. Dr. Naledi, umbuzo nje wokugqibela phambi koba sibheke entengisweni. Abantwana baye bakhule mosesikolweni ngokamabakala abo baye kwi-grades ezilandelayo. Ufumaniseke into yobana kwezinye ii-grades it becomes more demanding into yobana ngoku bafunde ngokwe-language ezahlukileyo njengoba besenza umzekelo ngesiNgesi ngenxa yokwahluka kwendlela zokufunda nangamabala okanye masithi ii-subject ezi bazifundayo. Nina njengesebe nizi-adressa njani ii-issues ezilolo hlobo? Ingxaki ke msasazi kukubana i-subject nganye ihlelwe ngokwe-age yomntana nakwe-grade yakhe. Ngoku sifumanisa ukuthi phaya ezantsi kwi-foundation phase bonke abantwana baqhube kakuhle kuba bonke abantwana eMzantsi Afrika bafunda ngeelwimi zabo. Ingxaki yethu iqale ku-grade 4 kuba ku-grade 4 aba bamnyama bayatshintsha laa nto besiyithethe ekuqaleni, batshintshe bafunda ngesiNgesi. Ufumanise bange ngoku babhizi sisiNgesi abafundi. There's a difference between teaching and learning. You can teach xa uyitishala kodwa ayithethi ukuthi when you are teaching learning will happen. Yiloo nto ke ngoku sisithi njengoba sinyuka ngokwamabakala sibona ukuthi lo msebenzi ka-grade 4 awugqitywa kuba kaloku utitshala ubhizi sisiNgesi akakho busy science. And le gap ke ngoku iya ipakishana iphele ke ngoku xa bepha ku-grade 12 funeke babe ne-morning classes, ne-evening classes, ne-Saturday classes, ne-Sunday, ne-spring, ne-winter. Aba bamnyama engenzeki kuyo kuba belungu because abatshintsha abelungu baqhuba ngelanguage yabo kude kuyophelwa. Sifuna bayazi abazali uba amazwe atyebileyo akayenzi impazamo yokufundisa abantwana babo ngeelwimi abangazivayo. There is no developed world in the entire world, country in the entire world, efundisa abantwana bawo ngeelwimi bangalivayo uba funeka uqala ufunde ilwimi qala ukuze uve le nto. Kuyiwa kule nto funeka ifundiwe. Now seyi-department ke sizilungisile zonke izifundo eziqalwa ngabantwana ngoku ukutshintsha amabakala. Umzekelo ku-grade 4 sesiyigqibile for 2025 bayafunda kulo nyaka iscience yabo nemaths yabo ngesiXhosa, ngesisuthu, ngesipedi, ngesiZulu njalo njalo. Besifunda nesiNgesi. Sizawunyuka nabo umsasazi bade bafana naba be-Afrikaans bade bayofika ku-grade 12 bade bayofika kuba ii-university sithi kuzo mazilunge. Siqalile apha ezantsi ukwenzela uba bangabuza abazali bazawufika bathini eyunivesithi, mazilunge kuba silungiselele ubana by the time abantwana befika ku-grade 12 yiloo nto siqale ngebanga lesine ku-grade 4 sinyuka nabo unyaka nonyaka. Kule nyaka zayo sakwenza u-grade 5 njengoba ngawusilungiselela u-grade 5 ukunyuka ubheka phezulu. Asibarhalela abantwana bazawuphela bengakhange basifunde isikolo kuba bexinga kule ndawo yofundiswa kuba ii-subjects ziyazinyuka as you are saying and ziyazi ba difficult. That's why ke ngokubona babe baninzi phaa izantsi xa befika phaa phezulu sebeyihafu yaba bebeqale phaa u-grade 1 because isiNgesi siyabaminxa. Asinawo umthetho njalo apha eSouth Africa. Yiloo nto ke umsebenzi wethu singurhulumente ukuzama utshintsha loo nto. Thank you so much, Dr. Naledi. Dr. Letsoalo, last question, what are some of the strategies that can be used to promote the mother tongue languages, especially to stakeholders out there that can still be skeptical or hesitant to this new move? President wa rena wa maloba Ntate Nelson Mandela o laeditse gore go o bolela le motho ka leleme leo e le gore wa le kwešiša seo se ya hlogong ya gagwe e fela go o bolela le yena ka leleme la gagwe seo se ya pelong ya gagwe. Ka fao go bohlokwa gore re fele re ba le di awareness campaigns kudu dikolong, makgotla taolo a dikolo go ba laetša bohlokwa bja maleme a gaborena ka baka la gore batho ba nagana gore maleme a gaborena ga a bohlokwa, ga se maleme ao e le gore a ka feleletša a dira gore o kgone go humana mošomo. Re swanetše gore re ye le dikolong tšeo e le gore di gapeletša bana go dira Seesimane le Afrikaans fela ka gore re na le bana ba e le gore ngwana go tloga ka gae o bolela leleme la Sepedi, o bolela isiZulu e fela ka baka la ge batswadi ba dula mafilong a e le gore kua morago go bo go dula batho ba šweu fela ba gapeletšega go ya dikolong tša gausi le bona, gausi le mo ba dula gona, gausi le mo ba šomago gona. Ge ba fihla mo dikolong go hwetšwa gore maleme a šomišwago mo dikolong
ke Seesimane le Afrikaans. Ka fao go botlhokwa gore re bolele le ditlhogo tša dikolo, makgotla taolo a dikolo go netefatša gore ba bona botlhokwa ba maleme a. Gape le ko dikgorong tša rena tša mmušo, batho ba swanetše go tseba kudu ka mo kgorong ya tša toka. Batho ba swanetše go tseba gore ba na le ditokelo tša go šomiša maleme a bona, ka gore re feleletša re bona batho ba feleletša ba ya toronkong ka baka la gore ga ba šomiša ditokelo tša bona tša maleme ka ge ba sa di tsebe. Ka fao go botlhokwa gore re laetše setšhaba sa ga borena gore ba na le tokelo ya gore ba humane tshedimošo ka leleme la bona la gae. Ge batho ba ka tseba ditokelo tšeo, ba tseba botlhokwa ba tšhomišo ya maleme a rena a gae, ba kgona go tseba le gore ge motho a dirile leleme la gae, a tseba leleme la gae, o tlo kgona go kwešiša se sengwe le se sengwe seo e lego gore se direga mo nageng ya gae. Ka gore ka mo gare ga leleme le lengwe le lengwe re ne le setšo, re ne le botšo, re ne le bogabo ka mo gare ga maleme. Jwale ge batho ba ka kwešiša se, ba tlo feleletša ba bona botlhokwa ba tšhomišo ya maleme ya bona. Batswadi ba kgona go feleletša ebile e le bona ba dumelang gore bana ba šomiše maleme a bona go ithuta, ka baka la gore re sana le bona batswadi bao e lego gore ba thaba ge bana ba bona ba bolela leleme la Seesimane. Ge le ka lebelela mo nageng ya gabo rena, re sana le gore ge re bile le moithuti ko university a dirile kgerata ya gage ya bongaka ka leleme la Sepedi, ka leleme la isiXhosa, re sa keteka gore re ne le motho wa mathomo o a dirilego kgerata ya physics ya bongaka ka leleme la Sepedi. Mola re bolela Sepedi, re Sepedi ke leleme la rena la gae. Ka fao re swanetše gore re fete mo go ketekeng gore re ne le se sa mathomo se dirilwe ka maleme a rena. Re netefatše gore se sengwe le se sengwe se re se dirago maleme a rena re a tšwetša pele. Le a leboga a Dr. Napiadi Letsoalo, lo ke ngu-Deputy Chairperson we-PEN South African Languages Board. Sibulele na kuwe Dr. Besithini kanene lase Mbude Naledi Mehana. Siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Ngoku ke mbukeli masikhawuleze siphinde sithume umntwana evenkileni, sizawubuya kungekudala.